ukayele leswi eka Afrika wa vulavula. And se loko va ka va hlupheka hi fike njhani? Hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na foko mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ni Mandela a nga lolangi hina u lole mafolowini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloye a va hi suse ka Mandela yoloye Mandela a nga kambe na n'wina mahoxa loko mu a va hi susi mi vula n'wina na mani? Okay mina a va ni suse ka Mandela yoloye a nga ni lwelani buseke a va ni suse mina ka Mandela yoloye Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela ulele i maforena lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri ku xavisa vanhu maphilisi mara va se Mandela kona ulele vona ku va ku xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM Makombandlela endzhaku ka loko va Statistics South Africa va humese tinhlayo leti nga tsakisiku hi timhaka ta mintirho ku vuye ku pfuka hoyi ku pfuka swivulavula laha van'wana va vativi va ikhonomi va nga hetelela va vulavula hi timhaka ta ku ongeti maendlelo ya hina ya dyondzo ngopfungopfu ka ku dyondzela mintirho aka tiyunivhesiti ko va swin'wana swa ku va vanhu va hetelela va tikuma va kha va hetelela va tikuma va koka ku dyondziwa swilo leswi swi nga va pfuneki nchumu. Mutsundzuxi tlhelelo swa timali mutivi wa ikhonomi David Roth u vulavurile ka switichi swimbirhi swa nhlangano wa xo Afrika-Dzonga RSG na SAFM aka kombisa timhaka ta kumbexani tin'wana ta tiyunivhesiti a to fanele to pfariwa hi ku a tile ku pfuneni nchumu loko swi ta ka timhaka ta ku antswa xiyimo xa hina tanihi tiko hi tlhelo ra leswi ikhonomi yi nga xiswona na hi leswi hi languteriwaka ku va hi swi fikelela tanihi hi tiko hi timhaka ta toleto. N'wina loko mi kha mi languta hi timhaka ta ikhonomi na mintirho na ni kombela hi nga ha vulavuli leswiya swa tolo swa ku hava mintirho hi mhaka ku kumbexana ku a hi languteni ku ya na hi laha David Roth a vulavulaka hi kona loko swi ta ka timhaka ta leswi hi dyondzaka swona. Ni kombela hi vuyanyana kwalano hi anamisa miehleketo eka hi languta ka timhaka leti ta dyondzo ku onge tidyondzo ya hina na leswi swi laviwaka ka ikhonomi a swi vulavurisana. N'wina mi ri yini mhaka yaleyo? 0860 002 543 wo sungula mi yingiseri hi loyi Nhlekani hi pfukele minjhani? Tiyisisani ku laha mi nga koho network ya n'wi yi kahle buti wa mina ku ndlela ku xixima vayingiseri lavan'wana kambe hambiswiritano a hi vulavuleni. Hayi ya ala ya ala ni kombela ncindani va laveleni layini yin'wana leyi va nge le ku yi tirhiseni hayikho hi nge a yi pfumeli layini liya kambe hambiswiritano a hi lava ku tatwa hi lava ku twa na le ka wehe kona nga kona 0860 002 543 hi vulavula hi languteka timhaka ta dyondzo na ikhonomi. Wena u vona yini? A hi amukeleni n'wana mingiserelo Nhlekani kumbe mi tshama mi lahlekeletani mi ri a leya ya ku tirhisa foni hi sungula ku kwale network ya n'wa yi twale kasi hi wehe kumbexani mi ni nga twali kambe a ni tshembi mina twala na titshemba ni le ka network ya kahle la kambe hambiswiritano hi mhaka yaleyo mingisero mina la ku ta twa wehe ku angula ku yini wo sungun'wana mingiserelo Nhlekani hi pfukele minjhani buti? Problem ya kona i ku system mintirho laha tikweni ra hina yi pfuwa ngopfu. That is why mi vona na loko vanhu va vuya tiyunivhesiti ku ri va folela i position yin'we va tele loko vo ka njhaka xikolweni ku ka munhu wun'we swi vula ku tata vanhu va post yaleyo so mo languta tiyunivhesiti sweswi vanhu lava va graduate sweswi loko kumbe lava nga graduate lembe leri nga hela swi vula ko va laki ku va a kume ntirho mara loko hina wo system ya va chana maendlelo ya va endla
ku tikomba ku sungule swiphiqo leswiya swi endlaku ku hi nga koti ku twanana kahle na vayingiseri a ni swi tivi ku swo va ka mina kumbe swo va ka a ni swi tivi i nga ri swizonda loko ni nga ri kona laha a 2A loko ni ri kona ho khuluka kona ka yini kambe swi ri tani a hi ku twi mingisero wa mina 0860 un'wana mingiseri loyi nhlekani Khikari minjhani bota mina hi pfukile minjhani ipfukile mina ndza wu nghena eka nyana leya ikhonomi na mintirho ne Yeah. hi sayiti ra mina mintirho yi kona a South Africa ne swi leswi hi ya swi dyondzela minkarhi yo tala a hi leswi swi nga na mintirho so like swo fana na ndza mi nyiketa example hi mina loko ni le ka grade ni ta ku i standard 10 hi vo 1997 ni te ni la ku dyondzela swilo swa plumbing yeah ni dyondza swa plumbing yona ni pasa matric ni ya dyondzela swa plumbing a ni yangi kun'wanyana even today na tirha swa plumbing loko mo languta sweswi hi na shortage loko hi vulavula ka economy ya hina ni le ka leswi nga ku hi na problem ya shortage ya mati which means ka shortage ya mati ku ta laveka vanhu va yini ku ta laveka ti-artisan ti-plumber ti-welding swo fana na sweswo i swo swin'wana leswi a swi ta pusha economy ya hina because right now hi tirhisa ti-artisan from outside vanhu ve le handle ma swi vona so loko wo kota ku munhu a kota ku choose career from like just an example bot title ma vona sweswi ni nga kota kusuka ni ri le ka grade ni ta ku i grade 10 ni kota ku choose career ya mina leyi nga ta ni vuyisela after that loko ku va na ni fanele ku ya kwihi a university or TVET college ni swi tiva ku ni ya dyondzela yini hi xihi lexi ni xi lavaka lexi xi nga ta endla ku hi kota ku kuma mintirho loko mo languta ka construction 80% i vanhu va outside ti-artisan is outside welder is outside la South Africa hi fiwa ni kombela loko mo ya a ti-secondary school ni fika mi vutisa how many people lava la ku dyondzela swa plumbing welding bricklaying va South Africa it's few people ni ta kuma i 3 class ti-learnership nkarhi wun'wani ta huma ti-bricklaying ku hava vanhu va South Africa hi leswaku vanhu hinkwavo va lava ku ya tirha tihofisini hi yo mhaka ku ze ku ndliwa na course va ku office management bot pete mo ni mi byela hi background history ya mina mi sukile loko ni fika ni dyondze swa plumbing mani va ni chelela 600 rand va ku ni ya endla security it was 2001 ni koti kusuka mina ni teka that 600 rand ni ya brainstorm because vision ya mina a ni lava ku plumber yeah and 600 ni fika ebrainstorm it was 450 kusuka Joburg ni kumeka Soweto a ni spenda 9 rand kusuka Soweto ni ya Joburg ni ya brainstorm every day ni fika ni nghena contracteni a ni na 19 years kambe sweswiwani a mi tisoli ku va mi ri plumber ni right website la ni nga kona ni right and every time ni byela vanhu vo tala ni ku a hi endleni ntirho wa mavoko leyi nga ta vuyisela each and every day a ni se tshama na siku na rin'we ni tshama ni nga tirhi even today loko no resign la ni nga kona tomorrow morning ni nga kuma tirho kun'wana ni tshame hi mara a ni nge se heta it was 2012 ni apply tirho ni sesa online ni ku no tlangela na mufana n'wana yena a ri na degree ya environment ya University of Venda mina na grade 12 ni endlile through Baya Ambach ni apply mina ni apply Tanzania va ni vitini Tanzania hewa masuvona loko ho kota ku ma vona a ku ri na sorry a na tsundzuki it was 1997 or 98 ya fika ma 2000 a ku na nongonoko un'wana la ka munghana lonene mani a wu tala u nghena hi vo ma 5:9 I think Tuesday loko u nghena hi Tuesday wa mhani van'wana a va dyondzisa ngopfu sa artisan and what nyana so vo ma 10 minutes yes a ni mi yingiseli kulukumba wa nongonoko lowa botped na ha ri le kaya endla 1998 inkomu se hi ka hi hetisela mi vula ku xiphiqo xa mintirho namuntlha xi nga ololoxiwa loko vanhu vo dyondza mintirho ya mavoko leswi vulaka leswi swi vuriwaka hi mutivo wa economy Daviroot a va vula ntiyiso wa ku tin'wana ta tiyunivhesiti to hi hlwerisa ku ya vona xivono xa hina loko a swi koteka a ti fanele ti pfariwa ku tatiwa timhaka ta ti-technical services hi to tete ti laveka ku botped mina ni sorry ni tala ku khensa ka voni swi vula laha moyeni ka boti van'wani va ka xikoxa a Salem
inoko xikoxa va ni pfune ngopfu a vuton'wini bya mina because hi le ka career ya yi-one and hi vona lava a ni teka ti-advice ka vona va ku endla 1 2 3 endla 1 2 inkomu kombo ta mina 0860002543 very leswi nga vuriwa hi economist leswi hi swi dyondzaka ni vula ku loko i khi dyondza office admin namuntlha i la ku ya kwihi yo i la ku ya tirha kwihi i la ku ya sungula ntirho wihi wo lava office admin aye botomi i vukile batomi njhani papa a boteke ka isekile man ni twa nongonoko wo ni tsakisa loko vulavula ku veni a mintirho ya swo tala kaya la South Africa a hi vulavule hi swona sweswo hina leswi hi vulavulaka hi swona hi ri economist va kombise timhaka ta ku a Afrika-Dzonga leswi nge le ku dyondziweni na leswi ikhonomi yi lavaka swona a swi vulavurisana hi leswi hi vulavulaka hi swona okay butet mara ku mina ni ta ve ni fonela ku ni ku chayeleni se ni khandziya freeway 2 o'clock ya ri kule na kupa na ha ri koka a fika wa vulavula ta tlhela ni pfuna butet khume kombo timinete ntsena hi se bawura ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula twi eka hi ri na ku pfumela ku ri kwala nga kona u yimi kulunga ku lata hi byela ku timhaka i tingani kwala i nga kona a hi amukeleni n'wana mingisirelo hi nhleka aye mi pfukile hi pfukile njhani vutomi awa hi pfukile a khensa ma vona timhaka letiwani ta mintirho letiwani na ku va u swi dyondzela problem yikulu leyi vhela kusukela khale yi ri kona ku ri i swilo leswi hi nga tsamaretiwa swona emihleketweni ku ri kahlekahle valungu ni nga vula ku mabunu kahlekahle va hi tsone dyondzo la South Africa loko u languta va makhelwana wa hina la a Mozambique maphutukezi a va civelangi ka tidyondzo va dyondzisile mintirho ya mavoko kusukela khale kasi mi vona laha South Africa vanhu vo tala lava tirhaka mintirho ya mavoko i vanhu lava humaka eMaputo va endla swilo hinkwaswo laha South Africa a va yi ka tikhampani va karhata munhu va ku no hina hi tekela vanhu va la South Africa mintirho vona vo ti endlela mintirho ma vona lomu mapatwini hi vona va endlaka mathayela tiyindlu construction i vanhu va le Mozambique vo ti endlela mintirho se hina vanhu lava la South Africa loko vo teka xikhiya xa office va ku nyika na laptop va ku nyika na xikhenyana xa movha va ku nyika 1000 rand u tshamisekile so a hi mintirho leyi yo pfuna nchumu just ku va u tshame ndzeni ka office ntsena ni vula ku yi va yi kha yi pfuna ku ngo va ku hambana ku pfuna ka kona yi va kha yi pfuna mara ku va kha ku hambana ku pfuna ka kona mara i ku leyi yi nga na mali laha yi nga ta ku munhu himpela laha i le ku hanyeni i mintirho ya mavoko ma vona ku va munhu a ya a university na ku va munhu a ya a college ku ri hinkwaswo swa fana mara i ku lo a vuyaka a kuma ntirho wa mampela lowu nga wa straight i munhu lowu humaka a college ku nga ri university hi ku a college or a ti-technical u endla u kha u dyondza se a university u dyondza hi theory ku nga ri hava practical ivi u vuya na degree i vuya u ta tshama se munhu loyi a humaka a college munhu a humaka college mako u endle ti-practical hi vona va kumaka mintirho ku ve loko tidyondzo ti kha ti va kona ti kutani hikokwalaho ka yini hi nga fanela hi va na dyondzo yo ka yi nga vulavurisana na leswi hina tanihi tiko hi swi lavaka i mani a nga swi vonangiki kwalaho a nga swi vonangiki hinkwavo va swi vona mara hinoko a ni i business so i business ya ku yo fana yi ya emahlweni va endla mali vanhu va lava nga tumbuluxa tiyunivhesiti teto hi lero kasi kahle la South Africa u fanele ku tshama hi ri ti-consumer a hi fanele ku va hi tumbuluxa hina u fanele hi tshama hi kha hi consumer kahle kahle ene swi damarhetile emiehleketweni ya vanhu a swi nga ta cinca handle ka loko hina vanhu ho swi cinca ngopfungopfu lava va nga khoma tiko ku nga ti-politician ya se swi vulaka ku loko ti-politician ti nga cinci a swi antswi hina hi cinca to ti-politician leti
ina hala hansi hala va hi twi hala so a hi twiwi maswana so hambiloko ku ri ku hi lava ku cinca mara as long as hina vanhu hi nga hlanganangi a swi nge koteki a hi nge ku na phati yo karhi leyi hi vona onge yi na xivono hi ku okay hi nga vhotela yona mara still swi nge koteki moko ku na vanhu lava nga ta opposa phati yo yaleyo va vhotela va lavaya va dyaku swin'we maswana so vula ku hi fanele hi va na nongonoko la ku nga se hela n'hweti leyi ya ku i ncini xi endlaku ku swi olova ku thoriwa ka munhu wa le handle na munhu wa la kaya tlhe hi langutana sweswi mi swi vulaka muyingiseri wa mina swa ku kumbexani nkarhi wa ku vanhu va languta ku mintirho leyi va yi dyondzelaku va dyondzela mintirho leyi nga ta ku loko va huma va tlhela va sungula mintirho vo hi voxe va nga rineli ku thoriwa hi wun'wana hi swona sweswo ni sapota na muyingiseri lowu a ku humaku hi swona ni metweni vutomini khensini a khensa sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM i 12 timinete ntsena a hi si ba awura ya 13 awura ya 13 mahungu ya misava na mixo Justice Mashimzi nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ta vuya yisa mahlweni kambe ni pfumeleli nsunguna ni hundza la Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na vandyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS Munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Banyana ba style va tshemba leswaku ku hava leswi nga va yimisaka eka kungu ra vona ro hlula va nga yimi kasi loko ku ri Richmond United Ladies va na nkhingi wo tlanga ntlangu wa xiyimo xa le henhla. Gauteng ri ombana na Northern Cape lowu i ntlangu wa Hollywood Bet Super League u nga hundziwi hi nyanyulo wa bolo ya vaxisati ya Mzansi. Mamelodi Sundowns Ladies FC na Richmond United Ladies hi sonto wa 18 Mudyaxihi hi hafu ku be awara ya 2 na ndzhenga. U ta wu kuma hi live streaming eka SABC Plus, SABC 1 na SABC Sport DTT Channel 4 wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. twana va ri ndilore hi laha ku kulu vanhu hi ku hambanahambana ka vona va tixaka hinkwato ta misava va kongoma eGiyani. Leswi taka eGiyani a swi na ntanga ku simekiwa ka pfhumba leri nga ta tisa ku cinca loku ku nga si tshamaka ku voniwa eka swa vutleketli na swa mabindzu. Hi Ravuntlhanu leri Munghana Lonene FM yi ta va kona ku ku tisela mahungu lamanene ya vumundzuku bya hina lebyinene. Leswi u nga va ka u ri ku swi anakanyeni a swi nge eka nkarhi lowu a swi nge pfuki swi fikelerile laha hi yaka kona. Tshama u ri endleve hikuva leswi taka eka Siyandhani eGiyani swi ta cinca milorho ya wena hi laha ku nga heriki ematimu. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 i 10 minute ntsena a xiba ora ya 13 ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. A hi ku tumingiseriwa me very university tin'wana ta to a ti fanele ti pfariwa hi ku leswi ti dyondzaka swo a swi le ku hi vuyeriseni hina tanihi tiko ra Afrika-Dzonga kambe vulavisisi byi ri nakambe lava nga dyondza swi nga ri na mhaka ku va dyondze kwihi tinhlayo ta vona ta vanhu lava pfumalaka mintirho ti le hansi loko ti pimanisiwa na lava hi ngolo ti humela hi fastere. Se we uri yini 0860002543 nhlekani buta mina minjani hayi pfukeli a khensa mi rini nda yi sungula la hi 1998 loko ni va ni hite matric hi 98 ni ya i Gauteng College. Loko ni fika college na nghena ka yona a ku ri na site ya engineering laha airport ai teka i staff laha kumbe ta teka vadyondzi la a va ri laya a va suka na vanhu leyi va ta practice laha lava nga pasa laha na va kuma ntirho le airport. Nkarhi lowu ya dyondzi le a hi yendla a yi ri le ka demand ni na endla ti-comments ni endla business management
loko u pasa only N5 a wu kuma ntirho, which means a ri le ka demand. Okay, ya hundza kwalani. Hi n'wana wa le kaya wa Lasborn, loko meni ya college a ri na 1 year, loko a ya college a endla tidyondzo ti meni nga endla tona, obviously swi hundzele hi nkarhi sweswo. A ni karhi ni vela na vona hi December ri swin'we kaya. Loko kahle tidyondzo ta henso so a va fambi na minkarhi. Ni endle business management, ni endla accounting, leyi mi endleka yona namuntlha hi nkarhi lowu wa n'wina ni ri vatsongo too much. Swi fambisana na kwini leswi nga ka swi ka sura namuntlha. A va fambi na minkarhi. Hi yo mhaka leswi tika ku va nkarhi wun'wana u kuma ntirho. A mi kombisa sweswin'wana un'wana u kombisa hi ku va endla va ri office assistant. U ya va assistant man office-ini wehe. Why fanekele va offera tidyondzo teteleto, va offera vanhu tidyondzo ta ku fana teteleto leti ti nga yiseki munhu ndhawu. Va tlhela va pasa va graduate mara a nga kumi ntirho. So a va koti ku va hi chanela vanhu lava va nga le henhla va nga khoma education eSouth Africa a va fambi na minkarhi. Ni ta mi nyika xikombiso xin'wana kumbe mi ni khome ku ni loko lehiseni. Na nkulukumba un'wanyana hi tirha swin'we laha tirhaka ofisini. Ni ve na laha va ni endla ni kota ku va ni kuma ku va ni endla sweswo accounting kota ku va ni tirha kahle ofisini. Nkulukumba leyiwani so wa mhlongo ya ku basa. Aku in the next 10 to 15 years aku hi ta va na problem ya gezi South Africa, hi ta va na problem ya mati, hi ta va na problem ya starata. Loko vana va hehe a va kota ku va endla district va kota ku va excel ka district, hi ta kota ku va hi huma ka problem leyi nga ka yona. A ri na xivono xexelexo. Ende swi leswi endleka vhele nkarhi wolowo swo swi endla loko se hi ta va se hi va hi hambanile. Ni ve ni n'wi tsundzuka loko se ku na problem ya gezi eka khampani ri le ka yona a va lava ta faka tisola hi nkarhi wolowo. So hina leswi dyondzaka so a swi fambiselana na leswi swa ku hi va hi ri le ndzhaku too much ka xin'wana na xin'wanyana. Kambe i ncini xi endlaku ku hi salela ndzhaku hi ku tanihi se swi mbulaku munhu wa ta a suka Pakistan, wa ta munhu a suka India, wa ta munhu a suka a Bangladesh, a fika ganyala hi ku lunghisa tifoni, hi ku lunghisa hi ku cinca screen, hi ku ndla yini. Na swi tiva ku swi nga hi tikela ku hi nga swi tivi na ku swi stokiwa kwihi ku a hi koti ku swi endla, kambe na sweswo hikokwalaho ka yini hi nga ri ku swi koteni ku endla, hikokwalaho ka yini hi nga swi koti ku ndla screen, hikokwalaho ka yini hi nga koti ku xi vekela sweswo. Problem but swi le ka ku va ku fana nga ku hina hi programiwile ka ku hina hi lava ku kuma swa soft and ali ku xin'wanyana swa ku tala swo mara hi nga ku program se hi lava ku kuma xa soft. Un'wana na un'wana a lava ntirho so i lava ntirho le office, a wu lavi lowun'wanyana, hi lava ntirho le office. Loko ku ri ku lava nga rhangela i dyondzo loko a va ringeta ku va leswiwa hinkwaswo swona so va kota ku va swi khansela. Ku na ekaya ku na n'wana wa me i endla grade 8 i ni hlamusela ku va endla nyana something swa computer nga ku va introduce something ya lexi nga ta va pfuna nyana ku at least va va na vutivi, hayi a yimela ku ya dyondza timhaka ta ku tiva i computer kumbe ku yi lunghisa or whatever loko a fika university a swi at least high school level. Loko a swi endla tani a swi ta swi ri ngona ku fana na nkulumo lowu a nghenaku na eMozambique na le Zimbabwe so a va dyondzisa ntirho wa mavoko. Penal beating leyi endliwaka la Gauteng or wherever, none of these people are South Africans. Va vuya eMozambique. Carpentry a ku na nkuluma n'wana a ri ntsongo too much a suka eMozambique a endla carpentry a wu nga ta dyisa na yena carpentry a yi tiva perfect mara South Africa a yi swi tivi. Lero mhaka leyi yi nga vuriwa hi Sira Verwoerd ya ha ri yona ya ku a lava mi nga va dyondzisi leswo swo tambana mi va dyondzisa sweswiya swo va ta kota ku and vhele a ku dyondzisiwanga langutisa ku munhu a fanekele a va ri teacher a pasa ongololeki standard 8 bookpad u dyondzisa yini. A wu yanga na le university wo yo pasa standard 8 ku wa dyondzisa na muthu dyondza munhu un'wana futhi we u n'wi dyondzisa yini. Nimetwi botome na cancer 0860002543 sa leti mineta mune ntirho loko biya mahungu na misava hi la ku bulanyana katsongo hi tlhelanyana ka timhaka ta ku tekiwa ka misava kumbe sweswi handle ka ndiriso kumbe ku ri na ndiriso ku a tanihi Afrika-Dzonga hi le kwihi sweswi. Tatana Makashulegana kusuka ka Rise Mzanzi xirho xa huvo yo endla milawu va ta va kha va bula na hina hi mhaka yaleyo loko hi biya mahungu na misava ya awara yan'we endzhaku ka loko n'we mi ta va mi nyike minkandziyiso leswi mi nga ta mi kandziyisile hi ndlela yaleyo kambe hi nga se ya kwalano hinkwako a hi sunguleni hi amukela un'wana mingiseri loyi nhlekani.
Ahe Botsford minjhani na waxumi. a hi va voni hi ngo vona bote Mi le ku xumeni swinene. a khensa Ende lexi ni tsakisaka i ku na vona vanhu lava va yingiserile va lavakulukumba hikuva va rhandza ngopfu nongonoko lowu va lava tirhaka mfumo ku a va lavi ku xeviwa. a khensa Se lexi ni lavaka ku xi vula Botsford tanihi hikuva nkarhi wa hina se wu diwe hi makondlo i ku minkarhi ya ku tala system ya tidyondzo ta hina laha South Africa yi phuwa ngopfu. Loko mo languta matiko man'wanyana va dyondza mitirho ya mavoko va ha ri xikolweni before va ya kun'wana. Loko mo languta minkarhi leya khale mina loko ya ha dyondza xikolo a hi dyondza na ku rima exikolweni hi endla swirhapa na hinkwaswo leswiya. Amerika tiko rin'wana hayi ni vula khale la kaya ni vula kahle ni lava ku hambanyisa matirhelo ya vanhu lava nga kona ka mfumo sweswi na lava va khale nyana. okay So a swi pfuna leswiya swa ku munhu a kota na ku ti endlela na xirhapa kaya lexi ko va xikombiso a kota na ku ti endlela xirhapa kaya a kota ku hanya hi swirohanyana sweswiya na loko ku ri ku swa xikolo swi nga ha yangi mahlweni hi swimhaka swin'wana na swin'wana. Mara loko ni vuya ka system leyi nga kona laha kaya laha vanhu vo tala a ku le ku dyondziweni ka nchumu ko dyondziwa xilo xin'we lexi sweswi loko mina ni lava ntirho wa Botsford loko Botsford va nga se za va huma laha a ni nge swi koti ku tikuma ni nghene a ntirhweni mhaka ku loko sweswi vo navetisa poto ya Botsford loko Botsford va ya pensionini laha swi vula ku ri hi fanekele hi lwela hi tele hi mhaka ku hi dyondzerile. Mara minkarhi ya ku tala a hi tinyiki minkarhi ya ku dyondza mitirho ya mavoko. Botsford mina ni tirha mitirho ya mavoko mara loko ni languta vafana lava ni nga tirha na vona since ni sungule ku tirha ntirho wa mavoko va le ku ti tirheleni sweswiwani. Leswi kombaka ku ri yini na va kota ku ti hanyisa hi ntirho lowu va nga wu dyondza aka mina wa mavoko. Ni na vafana vo tala va nga ku tirheni ni nge vuli ku va tirha yini because ni nga ta va ni karhi ni navetisa mara ni vulavula hi ntirho wa mavoko. Ni na vafana vo tala lava va nga ku tirheni na sweswi na van'wani va kona va yimele Joni va ya fika va kumbe xikombiso ni nga vula hi ndisa ya mina i suka a dyondze ntirho wa mavoko laha ka mina a fika Joni va ni fonela va ku i ri wa swi kota ku endla swo tani mara i hava certificate ni confirma ni ku a hetelela kume ntirho i tirhe malembe yo tala ku a vuya kaya sweswi. Na van'wana lava ni foneriwaka leswi vulaka ku ri mitirho ya mavoko yi kahle ku va vanhu va kota ku dyondza yona ku nga ri leyi mina ni tirhaka yona ntsena yo hambanana. Loko mo languta ni vulavule hi tifoni lawani hi ku cinca screen swa tifoni vanhu lava taka va cinca screen swa tifoni va tele ni vone vafana van'wani vambirhi lava nga dyondza aka vanhu lava a va tirha na vona hi ku dyondza hi ku yivela hi mhaka ka va dyondzisa straight a hetelela swi kotile. Loko mo languta mi kuma ku ri i le ku tirheni na yena so vanhu vo dyondzo ya hina laha kaya laha loko a va endla leswaku ku dyondziwa mitirho ya mavoko a swi ta hunguta swo tala a ni ali ku ri leswi mi nge a swi ri koho phela hi vulavula hi tiko rin'we miri a swi ri koho kwala ka tiko rin'we hiko a ku ri yo apartheid hi yo mhaka swi nga ha ri kona sweswi a swi pfumeleleki ka leswi a va hi dyondzisa swona hakanyingi exikolweni hi minkarhi leyi apartheid a ku ri timhaka letiya ta ku hi ta kota ku ya tirha kwale mapurasini a vo nga endlela ngopfu ku hi ni ta kota ku endla virimi mina a ku ri ku timhaka ta ku ni ta kota ku ya tirha ka vona. Se a no niketa xikombiso ku a swi ri kona a ni voni swi pfunanyana aka van'wana lava va drop out mara a kota ku ti endlela xirhapa tlhelo ka xikobyani laha ku khuluka mati. kambe ni vulaka so hi leswi a swi fanele swi andzisiwile hi swona ku andzisiwa vutivi byitsongo bya apartheid se byi antswisiwa ku byi nga ha vi apartheid ku tlula ku byi nga ha vi kona. Va fanekele va teke kona kwalaya a swi ta va sweswiwani vanhu va kha va kuma mitirho. Loko mo languta a ku ri na tindhawu letiya a hi ti vitana a na ha swi toko a swi vitaniwa ku yini mi kuma swi akiwile ku ri na lahaya swa na xibedhlele xa Khensani lexintshwa laha ti kona tiyindlu letiya ku vanhu a va kota ku tirha va ta va sweswi a ti ambala swin'wana kwala. a hi gimeteni kwalano makwavo a hi gimeteni veri va lama mahungu loko a vo kota ku dyondzisa vanhu mitirho ya mavoko a yi ta kota ku tiko ri va kahle Botsford inkomu khensile xivele kwala ka njhani. inkombo to mina hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Machines hi ndlela leyi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi xikongomelo a hi ndhuma mativa vana va hina va chava ku dyondza. Vana va hina va lava swilo swo loko va ku khoso yi nga dhuma ya teaching tiko hinkwaro hi fanele va mathicara. Leswo swi hi hluphaka ku hinkwenu hi lava ku va mathicara hinkwenu hi lava ku va maphorisa. A ku hana un'wana a nga na xivono xin'wana ku hayi mina ni nga dyondzeli leswiwani. Mitirho yi tele ngopfu ko va ku liyani a va yi dyondzelanga va chava va lava leyo duma ku thicara phorisa
hi swona swi lavekaka ngopfu la South Africa, hi ku un'wana na un'wana a tsutsumelaka ka swona, ku va HR hi swona a tsutsumela ka swona. Loko vo va ti dyondza leswin'wana ku mhe ni la ku va sports management, mhe ni la ku va yini or a mi ta swi vona ku vana va hina va to loko va vuya exikolweni va nghena va tirha. Se hi ku hinkwavo mathicara, un'wana na un'wana i la ku va thicara, un'wana na un'wana i la ku va phorisa. Se hi swona swi endlaka ku swi vonaka nga ku mintirho ya kala, mintirho yi tele ngopfu, vanhu vo ka va nga yi dyondzelanga. Inkomu Bothbek. Hayi mahaxi, hayi lexi nga ku hi hlupheni la South Africa kahle hi pfumala mintirho kahle i ku loko hi ri xikolweni nga ku langiwa timhaka ta ku munhu u lava ku ya dyondzela swa ku u ta tshama tihofisini, se ku dyondza na general work kahle ma vona. And general work hi yona yi nga right hi ku a ni wa swi kota ku we n'winyi u nga zangi u yimela mulungu, u kota ku u ti maketela u ti tirhela we n'winyi. Se leswaku u ta yimela mulungu, valungu va sweswiwani a va ha tholi, va thola vanhu va le handle, hikwani vanhu va le handle va lava mali lentsinini, ma swi twisisa, a va na hothexaki kibali kusuka la ka Hlomela. Bothbek, mina hi ku vona ka mina xin'wana lexi nga pfunaka ku kala ka mintirho i ku va ku ri ne government ya hina a yi zami ku vuyisa handwork a swikolweni swa hina. Vana va hina a swi ta va kahle ku ri va dyondza mintirho ya mavoko va ha ri swikolweni, a ku vuyisiwi handwork ku ri vana va kusukela evuhlangeni bya vona loko va nghena xikolo a dyondza ku tirha hi mavoko a ri xikolweni. Bicho lowunene Bothbek, ka vula dyondzo ya hina na ikhonomi a swi vulavurisani. Mina hi nkarhi lowu ni nga dyondza hi wona ka Bothbek a yi dyondza hi njiya, ma yi vona njiya i dirowa i tlhe i yi levela, i dyondza hi chela. Sweswi munhu a nga tivi nchumu kumbexani loko a vo dyondziwa hi swin'wani kumbe munhu a ta ri na vutivi byo karhi, se a hi mpela na mina ni vona yi nga vulavurisani. Sweswi munhu o kayakaya ka vula hi tlula hi vanhu va vekela ti-screen ta tifoni, ende loko i n'wi languta swa ka swi ndlisa swona swi vona ku swilo leswiwani a swo hlupha ku fika kwalano man. Charging point yona na liya loko xipikara xi wele charging point i fanele yisa ka munhu un'wana a ku endlela a ku charger mali yo karhi, laha munhu u fanele a ti endlela hi yexe. Na mina swi nga swi vulavurisani. Inkomu Bothbek yo. Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Hi antswise swilo, GIS Linked National Address Database ya hina leyintshwa yi pfuna ku tihlanganisa na wena ku antswa ku tlula enkarhini lowu hundzeke. Hi ku kota ku veka tihlo eka makaya lama nga na layisense na lama nga hava etikweni hinkwaro. Hi nga tiyisisa leswaku hi tihlanganisa na n'wina hi nkarhi. Switsundzuxo swa hina swo hakela i xitirhisiwa xa nkoka lexi pfunaka ku tshama u karhi u landzelela milawu na ku papalata ndziho, kutani u kota ku teka magoza lama faneleke. Vuhlanganisi bya nkoka bya xielekitroniki byi hi pfuna ku hlengeleta tihakelo hi ku olova, leswaku hi ta antswisa xileriso xa SABC hi ku landza section 27 ya nawu wa vuhaxi. TV licenses, hakela ya wena, endla ku hambana. sweswo mingiselo mukela lona FM Makombandlela i 11 minute ntsena ku bela hora ya 13. khenseri mangu ya misava mixo Justice Machine, khenseri n'wina mi nga kota ku rhumela ti voice note ku ya hi laha a hi tikombele hako hi ndlela yaleyo. we swi nga ku tlula mi nga rivali na mundzuku ka ha ri siku hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani hi ndlela yaleyo. 0860 002 543 i nomboro leyi tirhisaka, kambe a hi sunguleni laha. Vhiki leriwani kusukisela hi Sonta ku ve na mahungu ya lava vakulukumba va mabunu lava nga famba Afrika-Dzonga va ri kwalomuya ka 49 ku vuriwa leswaku va ya Amerika hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka ku va va ya a vuchavela wawa. Van'wana vanhu va nga ri varimi, van'wana va ku hayi hi vo varimi,
kambe mhaka yikulu la i ku swi kahle ke ku va hi vulavula hi swona kumbe a swi to va kahle ku hi ve hi swi tshika hi ndlela yaleyo hi nga ha yi mahlweni na swona kambe ke loko ha vulavula hi mhaka yaleyo xirho xa huvo yo endla milawu xa vandla ra Rise Mzansi xi vutise holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya ku ri xana laha tikweni ra hina eka n'hweti leyi nga kumbe ka lembe ximali leri nga hundza 23-24 ku endleke yini hi tlhelo ra timhaka ta ku tlheriseriwa ka misava mi hakele mali muni tani hi ndzawulo va humesa mali yo karhi ku landzelerisiwa eka leyi nga xivutiso xi nga vutisiwa ka holobye ya timhaka ta mintirho ya vaaki na switirhisiwa lava na va vutisiwa ku na misava leyi mi nga yi tekake eka vaaki eka malembe ya 10 lawa ya nga hundza kambe ke ku ve na nhlamulo laya ivi swi kotlana kwatsa na timhaka letiya ta vakulukumba kumbe na vanhu lava va nga ya America va byeriwaka mahungu yo ka nga ri wona ku yisa mhaka leyi mahlweni a hi amukeleni xirho xa huvo ya endla milawu xa Rise Mzansi ku nga nkulukumba Makashule Gana tatana Gana nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlikani khalanga na kuxota vainkweri va Munghana Lonene Afrika wa vulavula a khensa swinene un'wana kha ku n'we ya kahlekahle mfanele va muprofita hi ku i nga ri xivutiso xa n'we xi kotlane thwi na ku famba ka vakulukumba lavaya kumbexana a hi sunguleni kwala ka xivutiso i ncini lexi a xi endlaku mi vona swi ri na nkoka ku va mi vutisa holobye xivutiso xa muxaka lowu holobye lowu wa timhaka ta nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya hi timhaka ta matirhiselo ya mali eka ku tlheriseriwa ka misava eka lembe leri nga hundza na khensa khalanga lexi nga ni hlohlotela ku ri ni vutisa xivutiso lexi eka holobye Nyotso a ku ri mhaka ku ri no eka tin'hweti leti nga hundza a hi ngo kusukela ka n'hweti ya Sunguti loko President Trump wa America a nghene xitulwini ku ve na swivulavulo swo tala mayelana na mhaka ya ku tlheriseriwa ka misava kumbe ndlela leyi mfumo wa Afrika-Dzonga yi tirhisaka ku ri no vanhu va vantima lava va nga riki na misava ka nkarhi wa sweswi va nga kuma misava laha ku nga va na swivulavula eka timhaka ta Expropriation Act ku ri no mfumo wu le ku tilunghiseleni ku va wu teka misava leyi nga eka nkarhi wa sweswi yi nga le mavokweni ya lava nhlonge yo basa ku nga ri na ku baderiwa ku va ku tekiwa misava leyi so ni yena a vutisa xivutiso lexi ni nga vutisa ku ri no tanihi holobye n'wehe eka lembe leri nga hundza mi endle njhani eka mhaka ya ku tlheriseriwa ka misava eka tanihi ndzawulo lava nga kombisa ku ri no misava leyi kumbe ti-land parcel leti nga tekiwa ku baderiwe ntsengo wa ku hundza 200 wa timiliyoni wa tirhandi so leswi kombisa ku ri no leswi vanhu va swi vulavulaka hi tiko ra Afrika-Dzonga i mavunwa na ku ri no va zama ku ri no va veka xiyimo xa tiko kumbe xidemokirasi xa tiko eka xiyimo xo ka xi nga tshamisekangi na ku va kota ku hembela van'wanyana va varhangeri va matiko man'wanyana ya misava ku ri no swilo a swi le ku fambeni kahle Afrika-Dzonga loko mi vulavula khalanga ku ri no ku na varimi lava nga famba hi sonto va ya eAmerika a ku na murimi loyi a nga famba hi sonto ya Amerika vanhu lava nga famba i vanhu lava nga yimeki na xidemokirasi lexi nga koho la Afrika-Dzonga i vanhu lava ni nga ta ku kusuka hi 1994 a va amukelangi ku ri no ku na ntshunxeko Afrika-Dzonga ku na mfumo wa xidemokirasi a hi vanhu lava ni nga ta ku a va tiyimisele ku ri no va nga contributa eka ku ndlandlamuxa kumbe ku puxa tiko ra Afrika-Dzonga ku ve loko hi kha hi languta xiyimo xexolexo tatana Gana loko ku ve a hi varimi swa tiveka ku va huma kwihi hi ku kama un'wani wa vayingiseri kha vulavula timhaka ta kumbe xana swi swi ri kahle ku hi va mi va vitana yini kambe va tiveka ku i va mani like ku va xaxametiwa kahle swikoxo ku va koxometiwa ku swi tiveka ku i va mani hi ya vona na rhumbi ra vona leri va nga ri siya hikuva nga va fambise swiswiya va kha va thyakisa tiko ra Afrika-Dzonga ku ve lava nga suka ko va ha ta kuma kumbe mali kumbe yini vuvekisi byo karhi byi va landa va ri kwele Amerika
Khalanga vanhu lava nga famba a ku na munhu loyi a nga famba a nga ta ku ne u siye purasi eAfrika-Dzonga. Vanhu lava nga famba a hi van'wamapurasi ko va vanhu va ngo ti fanela na mina n'wehe Khalanga hi tihanyelaku kwa hina va vaakatiko va Afrika-Dzonga. Loko ve ni munhu a ri na purasi leri a hi nge munhu u le ku rimeni, whether u rima makhavichi, u rima swifaki, u rima yini kumbe u na tihomu, a nge suki laha a ku no u sukela tihomu ta yehe, tinyimpfu ta yehe kumbe purasi ra yena leri a karhi a ri ku rimeni ka khavichi a ya a tshama America tanihi refugee. Nkarhi wun'wanyana loko hi karhi hi vulavula ku swo fana ni loko va ntolo na meeting la parliament lava vulavula hi mhaka ya leswi hi vulaka no vugevenga lebyi nga koho mapurasini va twa ku na swivulavulo leswaku no van'wamapurasi va dlayiwa swo fana na sweleswo. So loko nkarhi yo tala wo landzelela mhaka ya koho u vutisa ku ri no tanihileswi mi nge i n'wamapurasi loyi a nga dlayiwa, n'wamapurasi loyi a ri ku rimeni ka yini, a ri na purasi ra swifaki, a ku ri na purasi ra makhavichi kumbe a ku ri ra yini kumbe a ri na swifuwo na. Ko tala mi ta kuma ku ri no vanhu lava va classifiyiwaka ku ri no i van'wamapurasi. Munhu yoloye na ku va na purasi a nga na purasi leri nga le ku produceni. Ni khomeleni yona kwalano hi sungula hi hundzisa laha hi ta vuya hi swa mahlende ka leswi. U nga xisiwi ku dzaha fole swa dlaya. M7 hinkwayo vanhu vo tlula 8 million va fa hikwalaho ka mavabyi lama fambelanaka na fole lembe na lembe. Enkarhini wa ku haxiwa ka xinavisiso lexi xa radio lowu nga 60 wa tisekoni ntsena, vanhu va 16 va ta va file hikwalaho ka fole. Tshika ku dzaha na ku vapor. Loko u tsandzeka ku tshika mukhuva lowo dlaya, kona sirhelela lava nga dzahiki na vana. U nga dzahi kumbe u vapor etindhawini ta mani na mani kumbe ekusuhani na vana. Ku hefemula swimakiwa swihi na swihi swa fole ku nga va hi ku dzaha kumbe ku vapor swi nga vanga mfukuzani, swiphiqo swa mbeleko, mbilu, mahawu na mavabyi ya le non'wini. Hungu leri ri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya rihanyo ya rixaka. Banyana Bastyle va tshemba leswaku ku hava leswi nga va yimisaka eka kungu ra vona ro hlula va nga yimi, kasi loko ku ri Richmond United Ladies va na nkhinkhi wo tlanga ntlangu wa xiyimo xa le henhla. Gauteng ri ombana na Northern Cape, lowu i ntlangu wa Hollywoodbet Super League. U nga hundziwi hi nyanyulo wa bolo ya vaxisati ya Mzansi, Mamelodi Sundowns Ladies FC na Richmond United Ladies hi sonto wa 18 Mudyaxihi hi hafu ku be awara ya 2:00. U ta wu kuma hi live streaming eka SABC Plus, SABC 1 na SABC Sport DTT Channel 4. Wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. sweswo mi yingisela munghana lona FM 20 ntsena kupela awara ya 13 hi le ku buleni na xirho xa huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga ku nga tatana Makashulegana vona va suka ka Rise Mzansi, kambe ke hi bula na vona laha hi kha hi landzelerisa timhaka leti va vulavuleke ha toho ta ku tlherisiwa ka misava hi ndlela yaleyo. Loko ni khensile tatana Gana loko mi ni khomela riqingho hi ndlela yaleyo, xivutiso i ku kahle ku nga va ku ri na ntlangu wa njhani lowu lava ku fikeleriwa laha loko ku ve vanhu lava va tshahiweke ku va vinyi ku va van'wamapurasi, ku ya hi leswi mi nga hlamuserisa xiswona a hi van'wamapurasi kambe va nyikiwa vito rolero, ku lola kha ku lava ku fikeleriwa yini? Ntlangu lowu nga le ku tlangiweni Khalanga i wa ku ri no mfumo kumbe Afrika-Dzonga, xidemokirasi xa Afrika-Dzonga xi va xi wisiwa ku ri no vurhangeri kumbe ndlela leyi Afrika-Dzonga yi fambaka hi yona yi va yi nga ha tekeriwi enhlokweni hi varhangeri va matiko man'wanyana ya misava. That's why vanhu va tshama va ri ku vulavuleni ka swilo swa ku va swi nga ri ntiyiso. Hikuva xin'wana lexi endla ku ri no hi vutisa swivutiso leswi hi swi vutisaka i ku ri no va kota ku swi vona ku ri no
eka tiko ra Afrika-Dzonga hi tiko leri fambisiwaka hi nawu. So whether i mhaka ya ku kumbe mhaka ya ku xava misava leyi fanele yi tlheriseriwa eka vaaki ngopfungopfu vantima lava va nga tekeriwa misava, ku landzeleriwa vumbiwa na nawu wa Afrika-Dzonga. Hikokwalaho na minister wa public works a nga kombisa ku ri no, eka malembe ya 10 lama nga hundza a ku na purasi kumbe misava leyi nga tekiwa hi mfumo ku nga ri na mali leyi hakeriwaka. Hikuva vanhu va vulavula va ri no, mfumo wa Afrika-Dzonga wu lava ku teka misava ku nga ri na ku baderiwa kumbe ku nga ri na ku hakeriwa, ku nga ri na. So hi swin'wana swi endla ku ri no, loko hi vutisa swivutiso leswi hi lava ku ri hi va kombisa na voho va matiko van'wanyana ku ri hi ku ya swi tiva swa ku no, xikombiso embassy ya America ya landzelela leswi nga le ku humeleleni eParliament. So loko na hi nkarhi yi ta swi vona ku ri no, eka lembe leri nga hundza mfumo wa Afrika-Dzonga swi kotile ku ri no, eka misava leyi yi nga tekiwa ku ve na hakelo yo karhi eka vinyi va misava leyi a va ri ka yona. A ku zangi ku va na ku ri misava yi tekiwa ku nga ri na ku hakeriwa. Ndlela leyi hi nga yi tirhisaka Khalanga ku ri no, hi lwisana na vanhu lava va hangalasaka mavunwa. Va hangalasaka mavunwa. Hi fanele hi hangalasa ntiyiso. A hi nge koti ku lwisana na vona hi ku na hi hangalasa mavunwa. Hi fanele hi nkarhi hinkwawo loko hi ri ka swiyanimoya, hi ri ka TV, hi ri ka social media, nkarhi hinkwawo hi fanele hi kombisa ku ri ntiyiso hi lowu. Wehe leswi mi swi vulaka hi ntiyiso hi lowu. Ene ku va se swi huma eka holobye ku ri no, hi ku hakeriwe 217 million. I ntiyiso lowu wu khomekaka ku ri na auditor general yi kota ku kombisa ku ri no, leswi holobye ya vulavulaka so i ntiyiso. So n'wehe va le America mi tshemba njhani vanhu lava vulavulaka mavunwa hi minkarhi hinkwayo ku ve ntiyiso hi lowu ende wa khomeka ntiyiso lowu vulavulaka hi holobye wa timhaka ta misava. Loko mi kha mi languta kumbexani vakulukumba lava kumbe mindyangu yaleyi yi nga hetelela yi ndla vanhu va 49 tatani Gana, swa laveka ku hi vulavula ngopfu loko kha hi languta ku tiko ra hina phela hi vulavula hi tiko leri nga na vanhu va kulumeka 63 wa mamiliyoni. Hikokwalaho ka yini va nga fambangi hi ku hi vo tala Khalanga va nge fambi. Vutomi lebyi va byi enjoyaka la Afrika-Dzonga a ku na kun'wanyana lava nga ta kuma vutomi a ku ri no va va na privilege leti va nga na tona Afrika-Dzonga. Hi ku hambi ka nkarhi wa sweswi ku na vanhu va le America se va nga le ku vutiseni ka mfumo wa vona ku ri se vanhu lava mi nga va teka mi yise private jet eSouth Africa mi ri va ta laha. Swi ta ka njhani? Mi kuma kwini mali ya ku landza vanhu lava ya leyi va tshamaka hi ku hi tiva ti-refugee, a ku na refugee ya ku ta private jet. A yi tshama yi va kona. Loko hi tiva vanhu va ku ti-refugee hi tiva lava ku ri va jampa tiboda ku ri munhu wa ku nghena a tlha a amukeriwa kahle hi minkulungwana a refugee munhu yolowo. Hi marito man'wana i na va ka vona se swi vula ku na van'wana va tivaka. Hawa a ni vo zama ku ri no va lava ku susumeta etiko kumbe mfumo wa Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko va langutisaka timhaka tin'wanyana ta trade, ka timhaka ta case leyi nga koho ya Israel na swin'wanyana ku ri no hi ta tirhisa vanhu lava hi kombisa ku ri no ku na nyimpi leyi nga koho leyi yi nga targeta valungu kumbe lava nhlonge yo basa Afrika-Dzonga. Majority ya vona na mi byela Khalanga a va nge fambi va ta tshama kwala hi ku privilege leyi va nga na yona la Afrika-Dzonga a ku na tiko kwini lava nga ta enjoya the same privilege leyi va nga na yona la Afrika-Dzonga. Lava nga fambela hayi ku va munhu loyi a ti tshamela kumbe a ku va munhu ku va ku ri a tshama maybe ma vona loko a hi nge munhu a tshama cremetati leya ya khale ya Giyani. Yeah. So leswiya a va swi enjoy a swa ha ri kona. Then sweswi Trump ri hayi u nga ta America ku va ku ri vanhu vo tala lava a hi nge vanhu lava va tshama cremetati ya le Giyani
vanhu lava ku nga ri varimi vo ti tshamela va tirhela mfumo a ku ri va tirhela mfumo so sweswi va ri no ku na chance ya ku ya America munhu lo tsukela a tiyela America mara van'wanyana fana na lava nga suka galwa hi 1994 1995 va tsutsuma va ya va Australia va tsutsuma va ya va New Zealand va le ku vuyeni na va nga tsutsuma va ku va ya tsutsumela America ku nga ri malembe yo karhi va ta vuya loko va vuya va ta vu kombisa ku ri swilo a swi famba ku ya laha swilo swa antswa mara ku na van'wanyana va vulavula ku no hi fane hi tanihi palamende hi ku no munhu loyi a nga suka a ku ye refugee hi ndlela leyi va fambaka hi yona hi ta n'wi amukela loko a vuya na i xivutiso lexi nga koho sweswi eka swilo swa palamende ku no loko vanhu va famba va vulavula ku biha hi tiko ra Afrika-Dzonga loko munhu a lava ku vuya u fanele a amukeriwa na ende xivutiso lexi swilo swa palamende swi ta va nkarhi swi zama ku xi hlamula ni twe na holobye Ronald Lamola kombisa ku ri no hi xin'wana xa swivutiso leswi hi ri maAfrika-Dzonga hi fanele hi xi hlamula hikuva vanhu lava loko va huma a va vulavulisa kahle hi tiko ra Afrika-Dzonga va hi vula ku biha a hi tseleni ka mina ni lava ku mi rhuma ku a swi koteki ku tanihi palamende mi ya lava ti-profile ta vanhu lava swi tiveka ku a va ri ku leswi swa ti-profile ni swi lavela yini tatana Gane ni swi lavela ku munhu a nge a fambi a ya a America a hi vulavula ku biha a kha a tshama leyi ku ve i na flat laha mavoneni leyi ya ha n'wi rhumelaku mali loko n'hweti yi hela kumbe loko lembe ri hela sweswo se va fanele va tiveka ku himpela a va na nchumu la tikweni leri swi hlanganisaku na vona ni amukela leswi mi hi rhumaka swona Khalanga tanihileswi ni nga vutisa xivutiso eka mhaka ya ku tlheriseriwa ka misava ni ta rhumela xivutiso ka minister Lamola ku ri va hi byela ku ri vanhu lava nga famba i va mani na ku ri no va ha ri na ti-property laha Afrika-Dzonga na tanihileswi mi hi rhumaka swona hi swona ku loko ti ri koho ti fanele ti tekiwa ti va ta mfumo hi ku anakeni vo va ri laha n'wini tiko leri va nga tlhe va benefita ka leswi va nga swi siya haleni ni ta vheta ni xi rhumela xivutiso xexo eka vhiki leri taka Khalanga xi ta rhumeriwa xivutiso loko hi kuma nhlamulo ta mi rhumela hi Khalanga leswi mi nga hi rhuma so hi ri moyeni nhlamulo leyi nga yi kuma eka holobye ni ta vutisa va holobye vambirhi ni ta vutisa wa international relations ni wa home affairs ku ri no vanhu lava i va mani va ha ri na ti-property laha Afrika-Dzonga na hi ku hi xivutiso lexi mi ni vutisaka xona ku ri no mi lava ku tiva nhlamulo ka swona tanihi xilo xa palamende so ni ta vheta ni ku no loko ni heta kwala ni ta vheta ni tsala swivutiso leswi ku ri no ni swi veke moyeni loko ni ta vutisa swi ta vheta swi vutisiwa eka vhiki leri taka kumbe hi ta kuma nhlamulo ya swona tatani Gane a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani wa n'wina wu vile unene ku ya mahlweni khensa swinene Khalanga inkomo va lava hi bula na vona mi ngizelwa Munghana Lonene FM enkulukumba Makaxule Gane va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona a hi swona kumbexana a hi va tiveni ku va mani vanhu lava ku hi swi tiva ku a va tshama hala ka Khakhala okay ka Khakhala a va tshama kwihi a va tshama hala a kusuhani ka Goliath ma vona yindlu liya se yi mbundzumuxiwa vaaki va kota ku kuma ndhawu va yi tirhisa swin'wana kumbe swi tiveka va nga hi ku leswi va nga fambisa swona va vona me vo tikhomela tibeke leswiya swo nga ri voliwa ka holodini va tlhela va vuyeriwa hi swi swa tiko leri va ri vulavulaka ku biha a hi swona kambe hi kumeni ku mahungu ya misava ya ora yambirhi ya ta emisekini kusuka kwalano hi ta sungula ku landzelerisa timhaka leti ya mi nga hi rhuma tona n'wina tani hi vayingiseri hi ndlela leyi kambe hi fambeni hi ndlela leyi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inhlekani itinhlokomhaka ta mahungu na muhluri Chabalala premier wa Gauteng Panyaza Lesufi a vulavula hi wanuna loyi a nga na xandla eka mhangu ya ku tshwaka xibedhlele MEC wa nhluvukiso wa vaaki eGauteng a vulavula hi mihlangano yo ka yi nga tirheli ku endla mali maphorisa eLimpopo ya lavana na vaehleketeleriwa lava khumbekaka eka rifu ra muaki wa matiko mambe mahungu hi xitalo hi awara ya 2 na Misho Justice Mashinji inhlekani
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. U kayele lexi eka Afrika wa vulavula. Se loko va ka va hlupheka hi fike njhani? hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri mandela a nga lwelangi hina u lwele maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka mandela yoloyo a va hi suse ka mandela yoloyo mandela a kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani? ani hoxi okay mina a va ni suse ka mandela yoloyo a nga ni lwelangi va ni suse mina ka mandela yoloyo mandela vanhu lava fanekele va ku mandela lolo i maforina lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri ku xavisa vanhu mabiri mara la se mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ku na yin'wana mhaka a hi fanele hi twa tatana Ndabera Makwela. Tatana Ndabera Makwela a hi va lava hi ku siku rin'wana ku tshame ku vulavuriwa leswi. Ya mina ni ku swi famba swi tika la hosini dokodela Pupi a ni ri na ku themba henhla ka vona a ni ku ta tlangela futhi na vona namuntlha va ni khomise tingana i premier hikwalaho yes mara onge ti va hi firini ri vaakatiko va Rotterdam a va hi tshembisi ni khalanga ndzhaka loko hi ta va hi ri na huyu yisa mapapila laha yo kombisa ku va kombela ku va ta Rotterdam va hi tivise ku va ta hi ti-12 hi sungula ku longa hi prepare hi dzana tihomu ta ntlhanu premier vo huma hikwala a va zangi va ta veka na nomu hambi ku hi hlamula kunene hambi ku hi foyinela kunene kumbe ku hi tsalela papila va ku no tivani ku hi nge hi swi koti kuta hikwalaho ka swivangelo swo karhi vo heta va decide ku nyamalala loko ha ringeta ku va fowunela a va ta mayelana na yini? ku na ihuyihuyi na issue ya vukosi leyi nga kona a tikweni ra Rotterdam kambe hoyi leyi mi vulavulaka yona ya timhaka ta vuhosi a Rotterdam a hi leyi nga khoto yi le khoto se loko swilo swi ze swi ya khoto swa ha vulavuriwa njhani hala handle? Pupi hi voho va nga fika va byela khoto va ku ri no mhaka leyi ya vuhosi byebyo a ni yi tivi hi yo lava ku ta va vutisa no tiva aka vona ku loko vo ka va yi tivi a va vulavula hi mhaka ya yini tsundzukani ku loko hi ya khoto a hi ku swi tsakela ni vula ku mara a mi la ku va vutisa kwihi a mi la ku va vutisa hi leswi vukosi byin'wanyani byi na ti-challenges financially ne ixo yima tikhoto yimisa hi van'watipolitiki va vandla ra ANC yi va yi hume ndleleni loko hi n'wi vitana Dr. Pupi a hi la ta fika hi n'wi komba ku hi munhu swilo leswi vulavulaka hi swona i nga swi kona tshama na hi ku komba swona a nga teli ku jaja ku hi hosi kumbe wa hosi a tele ku nyikiwa swilo leswi a kanetaka swona mi ta tsundzuka loko ze hi vitana murhangeri wa hina hi ku murhangeri hi kombela ANC swona kusuhana na hina i mhaka ku a hi swi lavi ku ndlela ya swo yima patwini ku hi pfala patu hi holova na va swimanimani hi pfalelana hi xihina na ku mara vaaki mi nghena njhani ka timhaka ta vuhosi vuhosi i bya ndyangu n'we vaaki mi va mi kha mi nghena njhani kwalaho? Swilo swi va nga tshama va vula nkulukumba wun'wana va ku xikolonyana xi le koki ka timbhongolo mo hi lunghisa kona a xi koki timbhongolo vaaki va hlupheka hi ku loko va nga ri na hosi a va koti ku pfuneka loko va fanele va tsaleriwa mapapila va fanele va tsaleriwa hi vavukosi loko vavukosi va nga recognize-wangi va nga langutiwangi swi loko vaakatiko va sala va ri ku safarini leswi vulaka na switandi swi hela swi nga hlayisekangi munhu un'wana na un'wana i ta tiendla ku rhamba tikweni so hi avoida sweswiyaku na vahlampfa va nga tali va karhi va pfumala se ni pfuneni ku twisisana n'we tanihi vaaki miri a mi khoto se loko ku ve a mi khoto ka ku rhamba premier na ku ya khoto ku rhange yini? ku rhange ku rhamba premier se ivi va nga leswi hi n'wi rhambelaka swoho premier a hi la ni vula ku ni lava ku hi kota ku vulavurisana hi famba swin'we phela ku rhange ku rhamba premier ivi va nga ti a hi swona se ivi n'we mi ya khoto se swi vula ku loko liya ya ku rhamba se yi hindiwile hi ku se mi swi voni ka vatangi ivi mi ya khoto se hikokwalaho va endli leswi mi kuma hava lava kalanga loko va tsala papila vo vete va ya ta langutisa mhaka leyiwani a handle ka le tikhoto a hi ringeta ku la ta ololoxa mhaka leyi a handle ka le tikhoto right
ku ta ka vona na loko sweswi hi vonaka swin'we loko a vo lo hi tsala papila va ku va nge swi koti ku ta hayi ku va hi tsala papila va hi byela ku ve le ku tiva ivi va byela va nga tangi hi xo xiphiqo mina papila ra vona ra ku komba ku viti ve le ku tini a va ku va ta rini a ve te va ta namuntlha hi ti 12 hi 10 o'clock nampundzu hi yo mhaka hi nga sungula ku longa hi longela vukona bya vona hi yo mhaka hi nga ri na mani papila leri hi ta kota ku va vutisa hi rona ni na rona na mina mi nga hi rhumela ni ta mi rhumela rona hi nkarhi wo ka u nga hi teki mbilu ivi himpela va hetela va ni rhumerile papila rero ivi hi lava va office of the premier riri this serves to confirm that the Limpopo provincial government will meet with the Dubula Royal Council and the community on the 12th of May 2025 at 10 o'clock at Rotterdam. Chief of Staff irsainini la kambe inquiries verriya ka Mr. Rudzani Murovi. Hi siku loko tsariwa papila leri a ku ri ti 22 ta April 2025 a hi amukeleni mbulavuleri wa mfumo wa xifunakulu xa Limpopo tatana Ndave Ramakwera. Tatana Makwera nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Khalanga na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM. Muyingiseri loyi wa rila mi ri yini ka yena? Na swi twisisa Khalanga ku na swin'wana swi fambe kahle hi Monday. Loko hina hi swi lunghisa a hi twani ku ta va na vanhu va ta ya a meeting lo ku ta khoma hi community ya Dubula hi ti 12. So we got inquiry ya n'wina ku a swi fambanga in the way that we had also proposed that it will go. That's why now we are using the office of the premier to find out what could have gone wrong, and particularly the people who were supposed to go and meet the community of Dubula. And that for that reason, we apologize to the community for such a misunderstanding and the convenience that has caused that particular community. But the idea was that, and we had already started individuals to go to that particular meeting. So swi vula ku papila leri ya ringe inquiries Mr. Rudzani Murovi, it's official? The paper is official, it's confirmed. It's coming from the provincial government, and that indeed so I don't know it 12 itaruma vanhu va ya ka Dubula va vulavula na vona or no not vulavula ntsena va twisisana ku va lava yini va lava the provincial government endla yini hi mhaka vona. So that hasn't happened. I vulavurisana na the MEC na vanhu va department ya Cogstar so that we must find a solution to the problem engari kona, particularly that the meeting date that we acted upon, unfortunately, something might have gone wrong. The